Lungdamna Lai Siangtho Amaute alien som le kwa aneu thum pan som le ni dong Pharisee-te pawlkhatin amah aze eting in kiangah hong pai u a thukham peuhpeuh hanga mi khatin azi makna in thukham to kituak hiam in adong u hi Jesu in kipatcilin Piangsakpa in numei le pasal bawl hi thu hangin pasal in anu le apa nusia-in azi to kigawm ding a Amaute khat peuhpeuh aswak ding u hi chi thu Lai Siangtho sunga sim khangei lo na hi u hiam tawh hi manin Amaute ni hinon lo in peuhpeuh a hi u hi tawh hi changin pasien gom sa te koma in khen ke hen chi in adong hi Amaute in tawh hi le banghang in Moses in mi khap peuh in makna lai pia-in azi mak the na ding thu ko te hong pia hi hiam chi in adong hi Jesu in nalung simuk khau lo a hi manin zina mak the na ding un Moses in phalna hong pia hi ai hangin kipatcilin hibang hilo hi note tunga kongge ni na Siangtho lo na lungal azima a adang khat aten pi peuma numei pasal mo na bawl hi chin adong hi anu zuite in Jesu kiangah nupaka thu hibang ding a hi le kitem fel lo ding hoi zo hi achiu hi zong in Jesu in hi thu pe mi khem pe in zui zo lo ding u hi zong in thu anga te bekin azui zo ding u hi pawlkhat anu sung panin ge sa in swaku a pawlkhat te mi te ge hi in pawlkhat te van tungam a ding in ge ma bang in a omu hi thu azui zo te in zui tau hen achi hi hin lungdamna Lai Siangtho a hi Kristu to panang tunga phanna om ta he